Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba ka jilla ukonrat ke sangma hinne kasngi ulapli padba ya ke mega block event jong ke NRLM Hasamanda block ha William Nagar ka bahap hapo East Garo Hills district ha ka jingdon rangkat u government chief whip Marquis Marang ha ka kasngi menteri ula samru ya ka khusnam syakipat ba ki baladab IT ka baro arsien ha ka jukopor ula samru ya ka song pisa syaka shnong ba syaki self help groups Shushu Menteri Rangba ula ongru baka sorkar kadon ya ka jingkit kli khamtam ya kinong rep bat ka sorkar ka thrang ban kintiu ya kinong rep habaro kiliang Bolgata VO dena jakre wamangna lakbri haja sotpunga 4,50,000 ni check ko natinga 4,50,000 uni jaman dokrupe VO jakho Volkangre Dokre village jaman new Khera village Maiko magsonge nga aloya program na ko ating at mga yani bidungo baka pakija points ra ko ani ang athalat na skinga apena dalo Meghalaya government ni expenditure ba Meghalaya sarkari ni thangka pesarang ko koros ka ko niyode Ajni sarkari ni employee rang na government employee rang na sak haza sotsni donga uni ko sako casual employees na kura laksa ang donga ya laksa noktang rang na Meghalaya sarkari bilsio hazar ni hazar crore rang ko tolmarang ko aro dintang benefit rang ko ninga may nabichuni kamlang baka aros Lux scheme ko state government ko bisong chalay nga. Uni sa amano government, non-government, ad hoc, deficit, SSA, ya Lux kuni teacherang na, kumbyo ba, hajar sar 6 crore ko Meghalaya sarkari bilsyo koros kaya.